Good morning, good morning. Nasi suko. Very important question. Hoji ekhoina naga Manipur praja yamana hoji kuki bantor bise economic blockade athar bise masina maram oiduna hoji kuki singna moina complaint pirai biko warning hai seko moina ai kuki da ai ngasi wahang hange ngasi di ai kuki bu haichi bu sunate yengchi bi sunate adu achumo do ngang se bako noina torakpa khuding se proof ga evidence yaw da bakhak ta non torakpa ko noina thabak ama tawning daga proof khara layu ko ai ke cap se khara mo le ai lau chakni bako sorry no noina kano ma tawning asu proof natraga evidence mi na thajaba ya ba nokhoi ge backing ama de lai daga noi press release abam tamda phajana taw bako hoje kuki na ekhoi naga na hoje hangliba wahang se moina khumba ngamdriba wahang ahummak lai bako ai tarake first question se kuki na khumba ngamdaba se hoje northeast states da haise manipur khakna dai ko northeast state manung sida northeast da 7 states lai ko khoi tribal mi lai ba states khuding sida kana na kuki ga laimen na bada peace oina lai ba community yaw para northeast state ta simtang khoi khanmin asiko kuki laiba lam kuding mak kuki taba lam kuding mak ta adum lan thoi ko mamangai de so mai na khoi urga lakre ko hojik phaw adum chathar re ba kuki ga hina bis kuki laiba kuding kuki laiba mafam kuding mak de adum lan laiba aida hangai so Haikhre da nam northeast state da lai de ba tribal mayam se kuki na lan taw da tribal kuki na lan taw da tribe lai treba manipur da harano northeast state to ko kuki na lan taw da tribe lai tre sina tak padi makhoi se refugee oida bani na Myanmar de la ra bani na Myanmar so yadre atopa lam so lam ta ma yadre has manipur la se lam moi se manipur se par manipur se moi gi last option ni bugo se manipur se oidra di koi se lai pham lai roi moi khang mugi manipur nam phur taw ne ba kang se mayam se chumi go northeast state da kuki lai pham da peace oina lai ba ngambra kana ga peace lai ga lai ba ngam gadra hai ba khoi hang se lai te ko kana an so kuki lai ba pham da peace lai tre ba number 1 ko number 2 ITLF Indigenous Tribal Leader Forum ko asida makhoi na hoje blockade se moina complain tawani ko ITLF yauna Indigenous Tribal Leaders Forum se kuki khakna saba angha community ra naga community da tribe mayam lai ko tribe mayam lai ko ITLF Indigenous Tribal Leaders Forum se kuki khakna semba committee ra ba ekhoi naga yaw de bi da noi sin thi ra samaina tawba ya bro nokhoi gi make up story noin thar ba che do government ta bi roi ba lam se da mapu lai da ko mapu yaw da na ITLF noin sembra noin na pan sama committee ra sibo ha noin na pa ke Burma gi do da sama pa sibo committee ro ITLF se whole Manipur gi tribe committee ne ba ko kuki refugee khak na semana te ba khanga ba kuki leader sa no ko to khara sijin no ne back noi gi claim the backup to number foundation lai na ba proof amasung evidence khara yauna thabak se pangtho ko no so lai la su haiba liam lai ko history khangba mi yam lai ba achum mu noi ngangning da ba ge ne ba ko noi tawise history noi khange ba achum ara noi khange ba kuki miyam se khangna khajen na ba sawani ba ko ado yare ba sida khanga ba ITLF se whole Manipur gi indigenous tribes ko naga oigara romai oigara tangkhul oigara mau khangra ado da kuki khangra se loi namak pullaga tribe bi gaming ba ado da indigenous di kuki di lai de ba ai horena ai video ge makha tharaki ko kuki singna refugee gi proof do ai video makha da horen ai tharake picture ma sine indigenous tribal leader forum asida kana indigenous miwa yaw bra kana yaw bra noi gi group to da
masig ITLF se whole Manipur gi indigenous tribe committee ni ba ko kuki khak na se man teba na chin thi no ba hanga ba na sok na chin thi to se to kari gi no ba kuki sa ha noi na chin thi ba na khoi gi lies khoi na sma expose to se noi nungai ba khoi mit pa le ko khoi mit tang de ba khoi sa gyan lai achum aran khangi khoi sa cha ba ni ko noi to na khoi sa hing cha de ba noi ne chin thi to bo da khoi lo bi ga da ba na ti ko facts and evidence so utlo ba khange ko number 3 COTU Committee on Tribal Unity asida su naga ga atai tribal su yaw da na karamna tribal unity oi khi bano ba COTU se sida kuki yaw bra ba economic blockade se hangdok tra de COTU na action lo green so hai masih ke COTU Committee on Tribal Unity sa asita Manipur tribe khuding gini ba kuki khak ke date ba noi kuki khak na dwai taw ba ya bro na khoi refugee na CO2 se noi na pai ba ya bra ba ha asigi noi na hoje khoi naga na ban tore ko naga mai tai na ban tore noi ke commodities phangdre naram chat to na nang horai ge taw ba gi nang mi ha ba ge nang mo yum mai tha ba gi khoi naga ma 6 to Haikhre ba gi madu ke justice to khoi phangdi phawdane noi warning pi ga case pala kera central cha ga chatlo Israel cha ga chatlo khoi to oi ba COTU Committee on Tribal Unity se khoi naga yaw dana noi ka mane sem ki bano ha khoi naga yaw de bi de noi khoi naga yaw dana masi ke tribal committee sakramai na oi hi bano ba simtang khumbiu ne Committee on Tribal Unity da laidaba committee se naga tribe makali yam lai go ado tribe mayam do yaw dana se da kuki khak dana semaga action logani hai se nokning ba po eba nokning eba go na khoi ga ba chin thi ba central so Manipur history khang eba noi ni heng hai bi de mai lobi ga dam natte khoi advocate lai khoi ga so lawyers lai go khoi so wang mi lai eba noi na khoi da chin thi ko khoi hek ya ga dam natte ba hai se khang ba no English loan ga ra Hindi loan ga ra khang de achum ba mak to da nganga se ba chin thi ga no ba proof and evidence nahan so ngarang so ai sahing sa ga maram du da ai thaka kile na adu madu ke video da cookie khumlak tre no cookies spotted because ai na achum bu da ngang ma ge mai khum ngai lai da bin ba mai khum ngai lai da ba ge mai ge comment da sak thu khat ngai re noi di proof lai da bin achum ba ngang ne noi saw ne ba ko asine achum ba ngang ne taning na bani adu bu achum bu da kari no da noi so khara khallo ba noi leader taw se chumbra ko do khallo COTU committee se whole Manipur ke tribal ge forum ni ko kuki khak na saban te ba sida khoi naga yaw dana kamai na noi na si se COTU oi hi bino ba sibu karam na tribal unity oi hi bino ba kuki are refugee madu ke proof so ai horan tharak ke photo ma ko che ma lai na chithi ma document ma lai go do ai video ma kha tharak ke ko do yeng 1972 and 73 da ko kuki gi Burma de tan thokpa gi moi lai ba yadan Manipur lak ringai sida government of home minister India da moi se tha bane kuki refugee more than 1500 families was stranded adum tan moi tan ngai thak ngai lai tre ko moi no government appeal to bane se Burma refugee gi tamakta law natra ga refugee fund se noi na thadok piu noi na pibi ra u hai na moi na che ama tha bagi proof do ai pirake sethi amaduna kuki nu pa masamak na iba sethi ni amaduna koi Manipur lai ra ba officer heba ta ka mana iba sethi ani mak ne ado ai makha ra thage ko ado inga proof ni akoi mi na hongbangam da ba ko history is history facts are facts koi na change to ba ya de ba atum da khang na kuki na khang da ba sa ba ne ba ko ado loina khangi moi na kari kra hai so khoi loina khangi ba achum bodi ko moi jin thi ga thi khoi bo refugee ka ro history na khang bodi kuki ni refugee se loina khoi naga bo ka cha na refugee ka cha naga ka khoi ma thau ta de ba history na khang bodi history da lai bodi kuki se Burma ge refugee ni ha se chap cha na lai da ba ne pen mu thapang ngam da ba computer mu thapang ngam da ba to
mankind human nam muthapa ngamdaba achumba facts to noina chin thiba ngamnaba history da lairabane khange ko akhoi bo sahing jaba kaugera akhoi bo kacha naga kaugera kacha refugee kacha naga kaugera ado mathau tadreba history na khangbade history na record tawbode kuki se refugee ne ba Burma dagi modu ke proof chap proof do document ani mak to ai se video la khage do yen ga do khallo ba ko kanana chin thiba kanana chumba ngang ba ba khallo ba noi ai bu thukat chai ko ai khang noi ai ba pam ne ba ai na ngang ai se noi chin thiba ge ni lan tho lan taw sune achum bu do ngang ba noi so noi ke claim the backing down ba proof utlo show me the proof yaw the bida noi adum samga sin tharu ga noi taw ba si ya de ba manipur praja khoi lairi indigenous mi khoi lairi ba manipur le ba suda khoi lairi ngai phau dane sida naning tam nang na dhamka taw ya de ba kuki na khanga ba ose dan kha kri haire kuk hose manipur laira ba Israel gi descendants ko the lost tribe of Israel haina binai manase tribe haina moi sai ko handak ge sahi 2026 to me 240 dumaina moina pukre Israel da ko Tel Aviv da by 2030 moi binai manase tribe do the lost tribe of Israel do by 2030 moi loina law khrani hai Israel na not all of them but badi portion la lai ba Israel kuki miyam se 10,000 gumbadi moi lai hai ba ko the lost tribe Manipur gi the lost tribe of Israel binai manase gi tribe do 10,000 muk lai hai in the last 2 decades ko sehi kun gi mamang na de lising manga ga lising taret se Israel da yora khre hai by 2030 moi gi descendants of Israel na loy law khani hai sina tak pode kuki se Manipur se maram dam nat de ba ado Israel gi personal man so hai sipai man so ko kuki gi homeland di Israel dani why war in Manipur hai man hangbo da chummi ba ko kuki me am so lai uniform ha ba ko kuki gi homeland di kuki ga horak pham di Israel dani noi kare ge Manipur za laga yum mai thara ga noi lan tawri no aina man hangak pani ba ado to kuki me yam do wa ngang de chup chap dum lep khre aseng mak to ngang hairu bu gi ko sini kuki gi ne hai ba kuki se Tibet sen de horak pham ni ba ko horak pani ba moi sa Myanmar da dum lak pa Myanmar de ge Manipur lak pani ba India da aina hai sa jin thiba nate ko ai to history lai no history search to aina ngang ba miyam sa ai jin thiba nate aina samga pa story su nate ko ai so research to ni ai learning ni ba ai jin thiba ngang ning de ai research to we dun ai su khang bani ko asene kuki gi ni hai ba Manipur sa moi ge right lai de ba moi sa refugee on la rak bani ba ko ai khoi da tax thi da ga moi lai bane ba sipa noi yes harin sa kari gi no ba ha mi gi lam da lai de mi gi sana lon khang da banin he mi gi lo do in ga da ba noi gi kuki le ndo a Burma na ta ga Israel ta lo do na Manipur se da nang gi share lai da ban refugee no khana se da la ga yum mai thar ga popi thar ga housing illegal drug business or se da ka Manipur thogai ta sa kari gi no ba hose ai hai ga point ahum do kuki ga kana nungai na peace ta lai riba yaw bra laite ko answer no ITLF Indigenous Tribal Leaders Forum asida kana indigenous mioi yaw bra refugee ngakna saba organization refugee khakna saba committee ne ba sise ekhoi yaw de ba ekhoi yaw de be de kamaina sise indigenous oi khibno COTU Committee on Tribal Unity asida su naga ga atai tribal su yaw dana karamna tribal unity hai khibno ba sibu chin thiba natro ekoi na blockade tawre se hang bi dara de COTU ne action lo gani hai lo dana no na sok chin thi sa kari no kuki sa ha ai haninga mayam lai ko ai ge video makha da thara ke moi ge refugee ge proof do 1972 and 73 da moi refugee fund moi na appeal to the government minister of home affairs da ko kuki nu pa mak samak sum letter tha bani do mayang nu pa ma so letter tha bani ba officer amana modu ge proof chap cha ba do ai se thara ke ko yam mi na se no na
hause cookie mayam tawse yamna la leba moi gi proof laite ko moi manipur da moi they are not indigenous ko they are refugees moi the refugee ni history ni so khangmani mi ni so khangmani adu moi khangna moi khangda ba sa ba se akoi prithvi na khangmani adu orasu achumba tawba mi duna lambi sang ja pa ngamgani chumda ba mi be dum sija khini ba ko do khoi wani ngai leite achumba tawba khoi gi di khoi gi leibak se nga ka da bani cookie na kri haibra manipur meitei and naga moi na khoi gi lam se mun ga dore central na mateng pangbi yu an che tha khi bani cookie na moi gi lam ro sibo noi gi lam ni Burma ne ba Burma de gi no khoi lak se noi khang na kari gi dum khasen ba sab no ba ha cookie mi yam se ledek le su hai atum chin thi ko no khoi trust ta la ka gramai noi patna to no su khang de ai gyan ai ba ta ta dre o chok chin thi se noi gi noi ne khoram ba la do su noi ya re ba noi na first gi noi na achum do hek ngang nes mai lan thok oi ba go noi na chin thi ba gi noi na chin thi ban ba gi lan thok pa ne ba go a hau ba da gi noi na achum do khara de ngang be da di samai thok oi da ba ni hojite no khoi wa su wa re cha ri ngai thak ngai su lai tre noi cha ba thak ko do de lai ri ne e khoi naga 6 to noi na phar ga masi to pe sa muk la de na ai se I ka sa dum ka ra e wa hai se phasa da ngang wa phasa da ngang ning ne ba masi to pe tho odi go cookie na minung si yaw da ba ikai khang da ba mi lam chat chat ba mi ge wa khan chen da ba chang se chin se pha hai ba ngam dre ne cookie ma taw se ai khoi na no khoi ge tang no khoi cookie tara mari sakthi mi khoi na pha ba do thadok pi bu do cookie nu pa man hai mi an ta ko cookie nu pa ge wa hai ne se ai khoi na hat lo na pi ga noi na hat pa ngam da ba thadok pa ne khoi peace pa ma ge thadok pa na te noi hat pa ngam da ba gi nu pa thok da ba gi noi hat da ba ni hai masi gamba mindset se masi gamba wa khan se na ne hojek ma moi an taw ri bi se kem chan so khang bi yu nem cha ki den so khang bi yu kem chan so manipur se siam ne mathau khang da ba mathau khang da ba marin lai da ba nu pa thok da ba kem chan do ok da ba do ma gi duty khang da ba marol thok da ba question ka khumba hai da ba manipur gi irang ge matang na wa am tangang ba hai da ba siam budu do gadha do kem chan ji nang se video se ur de ne ai nang bo challenge taw ne nang gomba means nang gomba ahan nang gomba leri su hai da ba up to date oi da ba one intellectual question pa nang khumba hai da ba nang na pu buda gi hojik se nang se manipur gi siam ni manipur gi siam de gi he na kangpok pi Chosanpur gi deputy siam ni ba power he le ba nang ikai dro namai do nang siam ni ba ko hojik khoi example da manipur gi siam se nem cha ki jan oi da ma de khoi ke dawra ni nem cha ki jan khoi manipur siam oi ra ma de manipur prasa khoi lo in sirenin ha hojik nem cha ki jan na manipur siam oi dra su nango ni ki man power he le ba masi bu kari no hai nang thin upa ne nang su ahan ama oi da ba ni 60 plus oi da ba ni nang ge wa khan da achum aran do khang da bra ba nang ge le bak se refugee thuai taw se nang bu tu bin nei thok se nang mu karam wa khan chen ge ba khem sang nang se mi ne nang se yen ma thut hai ba chap cha ra ba ni angang ma sa ne yen ma thun hai ba do chap cha ra ba nagun nai da ba dignity da ba nang ma paisa chok pa ahan amana hanu ba amana nang na cm pu ba dai ne na thau lai da ba wa ngang ba hai da ba uki ge ma thun lik chat pa nang ma cm se Nepal thok khiba do Nepal da thok khiba thodok to Manipur thok do ri mado thok ma tam ne nang hing wai khang ko public gi breaking point se yaw de ne government so ngam da bani public na ya da ba taw bo government taw ba ya da ba ekhoi ge voice ge government se pu bani government ekhoi ge mod lo do government thabak taw ba ya da ba Manipur sarkar na bo henjil la ba Nepal thok khiba ko Sri Lanka thok khiba mataw mawong do
sida thokani adu matam da de nang na begging taro so khoi ngak pi roi ba sim tang khang ko ka ko ai ngang ne ai ge wa se lalai lawi gu ko si thok do ri bane ba maram sarkar na mong mathong maram khang da bagi sarkar na tau sarkar ma gi mathau tau da bagi khoi public su wa re ba hoi tung na la ga da bai chai so sin da mai na manipur se lai ga da no am na khan bi yo ba nang su nu pa ni ko si chan nang sa cm ni ho je khoi bu de lai da na tung na la ga da bai chai so sin da mai na se manipur se da cookie ga lai me na ga da no ba you have to do something nang di cm ni hoi mi ama bo nang di phat ba nang di mi ama ge side lo ga wa ngang ba ya de khoi gyan tai ko government ke position se plan neutral wa ga da ba di ba ai so khangi cookie bu so ai nang bo ha lo hai bu natte ko cookie bu so nung si ga nu hai bu natte achum arano kari no hai bu na ho bu da ge nang na khang bi this smai tho oi ba manipur praja na laur khulao so kari ge moi laur no moi sao sa kari maram da gi no ai ngon noi pam ni sin na kari ge no hai bu nang so khara khal lo ba nang gyan lai ba mi oi ra di ne matam khuding ma da cookie bu chai hai bu natte ai na ko chumra budi cookie bu sum teng pango moi ba chum ma tawram madi ko government di side lo ga da banatte ko government ama oina khoi ga khak leb ga moi mi ga leb tara di yaroi ba ko adu oiram su manipur situation tonga le ba manipur ga condition sa tonga le ba khoi ga lam sa refugee crisis me khoi tho se refugee crisis ne ba refugee na illegal arms pura se da nongmai pura ga manipur thuwa le se nang dum tumin nang le ba yen ga lai ga dra ba nang pa pu jane ko kemsa nang pa pu jane mara lai da ba mi miyam si ba miyam do nongona tar ani ba nang siam ma oi ba pu ba ngam dra de to u da nang ge pham de ge kum tharu da na paisa ri cha ge he paisa ri cha ge thabak ti taw wa si ba nang taw ise central bu nang da pressure la de khoi share taw ba khoi taw ge ba nang na bu nang na bu nang ge lai ba gi da bak ta na thawai kat ge han chong tho da khoi su chang gi hen khoi su na tung in ge ba khoi paisa khom ga no na khoi donation taw ge nang na atum da taw ra de adu so ngam da ba nang ge pham thadok ning da ba na thau le taw ning da ba narin lai da ba min hero de kham sam ta min hero ga anasio hu thu ga anasio ro nang se manipur ge cm ni ba hoje manipur ga condition se yengo ba manipur condition manipur sa kai ra ba ne asigma matang sa yengo ukraine ge president do mai tawbra khoi lam se la ne ba la marak se nang nang kare mai na jok tor bi se ikai ni ngai nang se pat kat class ne nang se ko khemchan se mangona dignity have lai de ba when how why where have the mark hang de ba serious ki matam sida smai na mana korean gal lo na hai ha nungare na khemchan ji nang ge drama se ba bre ba yen mathun hek ma na nang gum mi se sai ni ngai so lai da level later nang bu thi na hai ngai ne nang se siam ni ko siam maming gi tamak ta nang se nang gi pot pan dre ba nang se nupa thok dre ba nang gi nupi gi phanek manung na dum put ga lai ro ko nang gi manipur lai bak se kai ga dore ma se ta ga dore aroi ba da ku ki nang bu hat kani hanga ba ku ki demand se nang na pi ba ngam da ba makan na ne nang na pi ba ngam da ba lak pa matam da cookie nang kat ga ne nang bu cha ga thong ga cha ga ne ba sim tang khang ai go wai se ta ba da nungai roi chum ga ni ko o se cookie se nang bu dung si ba na te ba moi gi goal de yaw na moi taw ba ne khang ba da mai tai ne big brother oi se ka na nang gi wa khan no karama wa khan no ba nang gi public la khula sa ta bi yo tang de khan thaw khem chan so ko nang se cm ni manipur gi lai ngak ni manipur gi de khwai de ke chawo khoi na respect lai da ba mi sak ama oi gi da ba manang se oi dam dre ba nang se thi bai ko do era mi ba nang so cookie ga cha mana ba thare
ai wa se yam ngang khre ngai te ko thawai se soi ba thawai se pen de ba thoi ba mayam se sarkar sna mathong maram khangna smaina manipur se laibak se kai re ngai se mana zokar tor ga korean ga language ka lo de na ngai ramu nse masai video se yam share to biu duga ai gi video se makha da ko refugee ki proof do first class paka refugee ki moi ge relief fund moi ni me ge chithi do chidai tharam ge masai ge video thaka de cookie comment lakte achum da haram na he chide media da ngang da media da ngang buso achum do hek haira de kai su kai de ko media da la gunu hai ga no ba media se mi pramak na yeng mane achum ara da moi su khang mane ba khange ko ai ngang ma mi am sa ai research to buni ai na sem ga pom wari su natte proof dum lai ga su ngang woni ko ai su blind da wa ngang ning de ba mi nang lab ka na ai khum ba ngam ai ko ai sin thi de non ai sin thi ning de ai ngang ma mi am se source ga ai lo bani ai na sem ga posun natte tu mi am o wi de video se yang ga like to bi ramu ko share to bi ramu do ga khoi achum ba da kari no ai da kai punna manipur leibak se ngak min da si ai na haija dingi do na manipur leibak se da manipur praja ai khoi business ai khoi hing lingai phawdi ai khoi ga hakchang se e che lingai phawde ne kuki refugee thukai ba yaroi kuki refugee na sin thi khoi ga mai da dhamka to ba ya de ba khange ko mayam manipur ngam gani manipur se amuk hana peace ta lai gani kuki se maram damda hangane roibada ko mayam have a good day